Aha, magpalbas. Palbas. Kira, oy. Lepten pod. Lepten. What's that? Lepten to. Okay ra man soy. Okay ra man gud ta diring dapita god. Clay blush pod. Clay blush na lang mapadjud. Oh, okay ra mads tara oh. Oh, okay ra man gud. Okay ra man gud ko pirme. Pangkilay pod. Pangkilay na sad. Oh, tara. Okay ra oy. Wala, di mo mo ta ma-stress diring dapita good. Best friend. Since napakasbugan si mong papa, best friend ata. Okay ra. Imita lang. Unsa? Maskara pod. Sige, maskara. Tara. Okay ra oy, di man gud ko ma-stress diri good. Da wala man gud na good, maskara ra man na. Best friend. Kanipod, ganahan pod kang bawg imong pilok. Ka-stress oy. Okay ra, dili man ko ma-stress god. Tara hulma oh. Best friend gihapon. Eyeliner pod. Eyeliner. Okay ra sis. Laban ra ta diring dapita zain no. Laban ra gyud ta mads. Okay ra. Sa perfume pod. Pang last. Perfume na lang mapadjud. Usaon na lang man ni mao kag anghit. Mo tara sis, oh, laban ra jud ta diring dapita zay. Wa jud problema no. Wa ra man gyud tay problema diri lapit. Sa amin nasad. Di ba ingon mo kaganiha nga last to ang perfume. Last na lang sad ni. Sige. Ibon lang na tanan o, hindi kay kapalit bukang kamandi ay. Ako na lang pod kay buhi sa imong pamilya, dala diri tanan. Sa mo pa kay kaon ako pud pakaon nimo.